پوست احوال 21 مارچ 2020 کیچا کورونا آگاہی مہم درگتا کور کمیٹی میٹنگ مروچی کورونا آگاہی مہم بابتا کور کمیٹی بنداتی دیوانے و جنگدار بدھ کی ایشی اتہا کور کمیٹی باس وجہ بجار بلوچ وجہ گلزار گچکی خالد ولید سیپی معراج روشن وچ اوس گہبودی گلے جہگیراں کے پادوس شیخ تگرانی و حمل امین اور رائزنگ آف یوتھ بلوچستان باس عدنان سلیم آباد سے مجلسہ تولیے نام کورونا پنڈنگ رائزنگ چے بدل کنک بود تو کورونا آگاہی مہم ایک کنک بود تو کور کمیٹیا گیشی اور تو سینز باس گچن کنک بود مجلسہ درستیں گلانی کوارڈینیٹر واجہ حلیل تگرانی واجہ خالد ولید سیپی بانو زرگل زبیر و شیخ تگرانیہ ہوار 4 باس کی گندنندی کمیٹی تہینک بود کے ضلعی انتظامیہ گوما رہوت داری مجلسہ اہم شور و سرا کنک بود کے کورونا وائرس بابتا ضلعی انتظامیہ شرین گام گیجان گو ایشا ہمرداری کنک بھی تو ہر ہما گام گیج کے زورگ نبوتگند آیانی سرا گون ترندیا زورگا انتظامیہ گوما گا پوحال کنک بھی و ڈی سی کیچے گوما گندونند کنگا رن کورونا آگاہی مہم بابتا لاس محلوم کرا سرپدی دے گئے راہ بندے گیشے نگوید و مجلسہ ایگپ حاطرہ درزنجی پر درکت کی کراچی ٹرانسپورٹ بند کنگا چے ابھی چے دزیا بسانی رواغ آیاک برجاہند کی ایشانی خلافہ گامگیج دورک بھی تو وحدے کی بلوچستان ہے سرکار نیمگا چے بیپارجا ہوتلا ہوار رش و کشن جاگا 6 ہفتے کے واسطہ بند کنگے جار جنک بوتگت ایشی واسطہ ضلع انتظامیات رندین گامگیج بدوری مجلسہ ایگپ ہم گشک بود کی کورونا آگاہی مہم کی چے بنکی مول ضلع انتظامیہ کمک کنگ اولس سارا سرپدی دیگین دانگ کے مردم وطا وطی ہند مردمانی پہریزہ کت بکنن تو دیم ترا مجلسہ ای ہم درشان کرانا گوشت کے محلوکارا چا ای خوفا ترسگے ضرورت نہیں بلکہ پہریزی گام گجانی سرا عمل کنگین تو وطا را رکھین کنن و گوڑ سرا کورونا آگاہی مہم کی چنے مگا ٹرانسپورٹ آنی سرا بندش جنگے لوٹ کنک بود جوہد پارکسا اوس و بیوسا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان